yang pesrama nuna saja ke bos. Semalene durung kuanangan titiang puput nuna saja. Yen dados pinunas titiang, sampun angge blingar sayang sikian titiang. Becekang ngruruh anak istri sane tiosa. Doaneng kantun kelak. Ya ampun paling jek yo. Yen kene pepinai dewa mula singgah saking ares dewa. Nah kewala pangmule beli apa nak loh bukoi dewa. Cutat jani keras beli kamlang sana dan pari wangi pari kosong beli kodang dewa. Nah kau cuma punya. Kuda aja tuh. Poncol not. Not itu semua. Poncol tuh. Semudaya ada temu kini-kini tuh. Lah dibalik ya. Weh. Jangan cuma kurang jangan dicai itu kok sama kuping jangan. Apa not ini? Kaden kulit beguling. Mata makenor naran. Kuping lemo beguling. Tuh tunangan janda. Takonin kudang pesel surat ambil itu yuk. Loh, Kengken beli. belilah pangsing satu pondok dua cinta. Saja kon elok metunangan aja iyo terang-terangan rung orang aja. Beli bentir. Mana? Dia beli engal nguguna. Iya orang beli metunang ajak lumbat ke tutonang. Aduh yang mondok jenangnya nulis sing kodak. Dani bado bagusan tares anjelek. Lalu ke sejumlah di jancang. Nginggol beh nyebak bungut ini. Beli dolar. Wah, jadi yang kenke. Alo sih katanya nyabo cara orang udan celok kotok.